La benemi madan shu Lamine Yamal kumjuru Arda Güler bat Eder Militao tat hadu ba anda poes dan ke jingil kai World Cup bat ki kato gane ki rangil kai ki bala ban mis ha kane ke World Cup chung snem arjar reu kata ke kentup yau estewa ba kadan ba ke jing artetin yu ba ula ban mis na ke bentak ke World Cup na kadaw ke jing sau kumjuru ujina bri player jong ke Germany ula ban mis ya ke World Cup na kadaw hi ke jing injury bat o ekite keru ubde urangil ka jong ke front unsa mis ya ke World Cup na kadaw ke injury bat nakaliang jong Lamine Yamal ru hadin malio mat ya ke jing mensau ha ke jing kai Persha ya ke Celta Vigo Lamine Yamal la ong ba unam la shu ban yel kai bat ke klub Barcelona hadu bakut kene ke semai le kai lakmil tiu ba unwan pai tar hadu ba andalas dang no da ka jingil ka World Cup kumjuru Arda Güler bat Eder Militao kibde kirangil ka jong ke Real Madrid hadin maklio mat ia ki jingmen saw kini arngod ro kinam la ban yel ka bat ke klub Real Madrid hadu bakut ke semai le kai bat kin pelik jimut ban wan pai biang andalas dang ke jingil ka World Cup bat don jimut ke Manchester City pan wan ra daw Enzo Fernandez ha ka neglio kabde ka option ye ka ha ka midfielder kumsi benta ban bujili ha ka jika jong Bernardo Silva namar laitu bo Bernardo Silva unsami no hadin balkut kene ke semoy ka kumu free agent na ka Man City bat halor kata laitu ba ka Juventus kadon ba ka jing tumo ka bakongsan nakabanta ban soy ya Bernardo Silva te perlok nang bo pinamis ya ki update thamai wat klik ban subscribe like ban share